ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Samaratul Bustan fi Rayyahinil Quran. Masuk pada halaman 32. Ba'dul ayat awil kalimat allati takarrara dzikruha fil Qur'anil Karim. Sebagian ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang berulang penyebutannya. Takarrara artinya berulang. Sebagian ayat atau kalimat yang berulang penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini disebutkan yang pertama qauluhu subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak semuanya ya. Lihat bahasanya sebagian ayat. Jadi yang disebutkan ini tidak full semuanya. Qauluhu ta'ala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapan janji ini? In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar-benar orang yang jujur. Waradat fi sittati mawadhi', ini disebutkan ada pada 6 tempat. Yang pertama fi surat Yunus, ada dalam surat Yunus. Nah, di sini enak kita. Ada Ustaz Abdurrahman Sirait, nanti beliau yang melanjutkannya. Ya enggak? Wa ba'daha qauluhu ta'ala, dan setelah ayat in kuntum shadiqin tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluha fala yastakhiruna idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Sebelumnya apa itu? Ustaz Abdurrahman Sirait. Susah. Antum Ustaz Sarif. Susah juga. Nah, mereka berdua aja susah, apalagi kita. Yang susah ya sebelum dia. Intinya dia sebelum Yunus 49. Wa fi suratil anbiya, juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Wa ba'daha qauluhu ta'ala, dan setelahnya dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun." Wa fi suratin Naml, wa ba'daha qauluhu ta'ala, "Qul 'asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun." Allahumma sayyiban nafi'an. Wa fi suratin Naba, wa ba'daha qauluhu subhanahu wa ta'ala, "Qul lakum
qul lakum mi'adu yaumin la yastakhiruna anhu sa'atan wala tastaqdimun. Dan juga surah Yasin, wa ba'daha qauluhu ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Juga suratul Mulk, wa ba'daha qauluhu ta'ala qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Wa waradat fi surati Sajdah bilafzi wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Juga ada dalam surat Sajdah dengan lafaz wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Ya sudah, itu agak susah ya untuk ingat. Ini aja yang mudah. Ayat yang berulang yang kedua. Qauluhu subhanahu wa ta'ala wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ingat-ingat baik ya. Kalau wailu yauma idzil lil mukadzibin waradat hadil ayat fi suratain. Ini ada dalam dua surat. Fi suratil mursalat 10 marrat. Jadi dalam surat mursalat ada berapa? 10 kali. Wa fi suratil mutaffifin marra wahidah. Wailu yauma idzil lil mutaffifin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wail itu artinya celaka. Kecelakaan. Celakalah pada hari itu nanti bagi orang-orang yang mukadzib, mendustakan agama. Jadi dalam surat mursalat ada berapa? Ada 10. Ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin ada 1. Kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini enak antum mengingatnya ya. Ada berapa? Waradat fi salasati mawadhi'ah. Ada pada 3 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, itu diingat. Yang pertama surat Ali Imran, yang kedua surat Al-Anbiya, yang ketiga surat Al-Ankabut. Ali Imran ayat 185, Al-Anbiya 35, Al-Ankabut 57. Wadih, jelas? Semuanya dengan lafaz kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian dalam Al-Anbiya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Intinya disebutkan ada 3 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gitu ayatnya ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Gitu ya. Kemudian Al-Ankabut kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Diingatkan ya. Kalau dulu yang biasa muhadharah, kalau udah beliau muhadharah dengan temanya kullu nafsin dha'iqatul maut, itu bisa orang buat ternangis. Itu Syekh Abdullah Ibn Uthman Az-Zamari hafizahullah ta'ala, khatib ahli sunnah fil Yaman ya. Beliau pernah dulu ziarah ke Markis Darul Hadis Bil Fiush di zamannya Syekh Abdurrahman, itu di akhir-akhir anak di sana. Luar biasa orangnya, balaghahnya mantap kali beliau ya. Kalau dalam bab memotivasi untuk takut negeri akhirat, pokoknya ceramahnya beliau itu surga, neraka, kematian, azab kubur dan yang semisalnya. Syekh Abdullah Ibn Uthman Az-Zamari
Beda ya antara Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari itu lain dengan Utsman ibnu Abdullah As-Salimi. Ya. Kalau Syekh Utsman As-Salimi punya beliau Abu Abdullah Utsman ibnu Abdullah As-Salimi Al-Utmi. Kalau Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari beliau punyanya Abul Munir Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari. Kalau Syekh Muhammad Al-Imam beliau kalau muhadharah suaranya lantang, ya, tidak ngantuk orang kalau dengar muhadharahnya beliau. Abu Nasr Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam. Diingat tadi ada 3, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa tahu nanti ditanya, ya enggak? Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran ayat ke-185. Yang kedua Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan yang ketiga Al-Ankabut 57, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Kemudian ayat yang juga berulang dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini banyak dalam Al-Quran. Di surat apa kira-kira? Surat Ar-Rahman. Ini disebutkan waradat fi surati Ar-Rahman ihda wa salasina marrah. Ada 36 kali. Ya, ada 36 kali. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman 36 kali. Kemudian yang kelima, waradatil Qur'an fil Qur'an fi mawdi'ain. Datang penyebutan Qur'an. Tahu antum Qur'an? Ya, tahu Qur'an? Apa arti Qur'an? Qur'an itu undian. Apa namanya? Kalau kita nguncang undian namanya ya. Ya, undian Qur'an. Yang pertama fi surati Shafat. Disebutkan dalam surat Shafat, liqaulihi ta'ala fasahama fakana minal mudhadhin. Ya, fasahama fakana minal mudhadhin. Kisahnya siapa ini Ustaz Siraid? Yunus. Beliau ikut ya musahama dalam undian tersebut. Ternyata beliau termasuk yang dilemparkan ke laut. Di kapal itu kan kebanyakan orang, jadi harus diundi, dikurangi. Akhirnya dilempar. Ya, kalau dilempar ya nanti tenggelam dia ya, seperti itu. Akhirnya dimakan ikan beliau. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran fi surati Ali Imran, liqaulihi ta'ala dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun. Yang demikian itu termasuk perkara gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum. Engkau tidak ada di sisi mereka wahai Zakaria ketika mereka melemparkan pena-pena tersebut. Ayyuhum yakfulu Maryam. Mereka rebutan siapa yang ingin ngasuh Maryam. Ya.
Siapa nama ibunya Maryam? Imratu Imran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran ya, Imratu Imran. Keluarga Imran, keluarga orang yang saleh. Dilemparkan ke sungai. Mana yang penanya tidak hanyut, dialah yang ngasuh Maryam. Ketika dilemparkan, kemudian ternyata penanya Zakaria itu tidak ngalir, tidak terbawa air. Kemudian waradat qaulullah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini ada dalam Al-Qur'an marratan, ada 2 kali. Yang pertama fi surat Taubah, yang kedua fi surat Tahrim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar wal munafiqin, perangi orang-orang kufar dan kaum munafikin. Waghluz 'alaihim, keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jelas? Wadih jiddan ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.